bradom. Izvolite, podije vaš. Molim. Kako se s ovim radi? Evo, mikrofon. Dakle, vjerovatno ste ovo sad pročitali. Imam vam nešto za reći o vizualnoj komunikaciji u virtualnom svijetu. I što se tiče toga, već samo kroz moju ovako gestikulaciju vam je jasno koliko je u stvari važna ta vizualna komunikacija. Onaj tekst koji je bio se mogao ili pročitati da li unutar maila, da li unutar SMS-a ili općenito na nekom portalu. I koliko bi u stvari ušlo tu kroz jedno uho unutra, kroz drugo van, koliko bi brzo zaboravili prema nekoj vizualnoj prezentaciji. U ovom slučaju, vjerovatno, vi koji ste možda već počeli malo po mobitelima gledati, ste primijetili da se nešto događa, da neko maše. To je još od pamtivijeka, to jest od kad smo bili u pećinama je to bilo vrlo korisno, jer si ili na taj način mogao u perifernom vidu onako primijetiti neki pokret i vidjeti da li se približava ručak ili da ćeš ti biti nekome ručak. Bilo je pitanje života ili smrti. Isto tako, sad što se tiče vizualne komunikacije, važna je i sama odjeća. Malo sad ovako, evo čisto da i ovaj dio vidimo. Ovako izgledamo malo više nego svakodnevno i odmah se vidi da na taj način da želimo prenijeti neku važniju poruku dalje. Osim toga, vi svi sjedite. Ja sam ovdje malo više i to daje neki autoritet kao sad ja znam nešto šta priča pa me vi svi slušate. Sve je ovo dio vizualne komunikacije što se toga tiče. I kad smo već kod toga, same vizualne komunikacije u virtualnom svijetu, neka osnovna stvar je fotografija. Jer bilo ko da počne pretraživati vas putem Googlea, da li nađe neku vašu poveznicu na društvene mreže ili na web stranici, će u stvari pretraživati za kako u stvari izgledate. S te strane vrijedi ona slika govori više od 1000 riječi. To je na početku bilo izrečeno vezano uz knjigu i korice knjige. Znači, vrijedilo je za ilustraciju ili fotografije na samoj korici knjige, gdje onda osoba koja je htjela nešto više pročitati o toj knjizi, već na osnovi same korice odlučila da li ju zanima ili ne. Na isti način i svi mi i dalje se odnosimo kroz te fotografije da vidimo da li nas ta osoba zanima, da li nam ta osoba ima uopće nešto za reći i da li ćemo je slušati. Tako da, ta strana što se tiče fotografije je izuzetno važna u virtualnom svijetu, da možemo dalje procijeniti hoćemo li s nekim surađivati ili ne. Naročito na ovoj konferenciji virtualnih asistenata, gdje je sve virtualno i toliko se ljudi ne nalaze uživo, nego uz sami tekst, opis, da li na stranici, na primjer, o meni ili na društvenoj mreži na profilu, prvo će se gledati ta fotografija. Ostalo oko nekih dodatnih objava, isto prvo što je prije nego će se početi čitati neki tekst, ako nemamo pojma o toj osobi, pogledat ćemo malo fotografiju, da li uopće ima smisla čitati to ili ne. Druga stvar, osim fotografije, je video. I video predstavljanja, što se tiče toga, su evo sad bila prije par minuta dobro opisana i koliko su korisna. Gordana, hvala ti što si na taj način uspjela predstaviti koliko je to važno klijentima da kad se ne vidite uživo, kad nema tog kontakta licem u lice, bar taj način audiovizualni
da se uspijete upoznati i na neki način prenijeti svoju osobnost kroz video i način na koji klijentu potencijalno možete pomoći i dati mu da odluči hoće li vas odabrati ili neće. I normalna stvar, isto kao je uživo, nije svako za svakoga. Da sad idem na analogiju općenito o pićima, neko pije vodu, neko pije sokove, neko vino, neko pivo. Svako ima svoje što preferira i s te strane je najbolje biti sam svoj. Velim, Gordana je to jako dobro opisala i na taj način ćeš privući ljude koji baš žele tebe kao osobu, to jest na neki način kliknu s tobom, da ne glumiš na tom videu, nego da u stvari prikažeš samo sebe. E sad, osim što može biti pozitivno, neke stvari uvijek mogu biti i negativne, naročito na video pozivima i na video ovakvim predstavljanjima. I sad potreban mi je dobrovoljac. Ja sam već prije dogovorio sa vašom kolegicom Andrejom. Andreja, molim te dođi. Sad, što možemo u stvari napraviti loše? Samo malo. Najbolje. Ko fotograf obično počnem sve premještati, tako da to obično tako ispadne. Što možemo napraviti loše pri samom video predstavljanju? Ovo što upravo ja sad radim. Ja govorim vama, umjesto da govorim osobi koja u stvari treba komunicirati sa mnom, to jest kome se obraćam putem videa. Tako da, Andrej je vjerovatno dosadno, jednak zašto sam ja tu uopće, a govori u stranu. Znači, ovo je obično greška koju ljudi znaju napraviti kod video poziva naročito, da gledaju sebe u ekran umjesto u kameru. Znači, kad imaš video poziv, gledaj prvenstveno u kameru, a ne u sebe ili u popis osoba. Jer na taj način ćeš se približiti čovjeku i govoriti direktno njemu. Isto tako, najbolje u prvom licu. Sad vidim da su muške osobe malo u manjini ovdje, ali ovo zna biti malo problem kad komuniciraju muška osoba i ženska osoba i u tom slučaju muška osoba onako gleda sebe u ekranu i s druge strane, vjerovatno, mislim da ste imali svi prilike to slično iskusiti, nije mi nešto ugodno, baš me ova osoba nekak iritira, jer gleda podsvjesno ti kao da gleda ovdje. Tako da, u poprsje i s te strane nije ugodno, koliko god da to nije realno i stvari o video pozivu. Sad, dodatno, osim gdje bi trebalo gledati, znači direktno u osobu, jer kad razgovaramo i uživo, normalno... pa tu ima vrijeme. Ok. Sad sam tek skužio da mi odbrojava se vrijeme. Ok. Pa ne, ja sam tražio ovdje da li ima negdje neke, ne znam, ajde, bom vidjeli koliko bude mu trebalo. Ok, imam još vremena, dosta, može. Uglavnom, ta direktna komunikacija oči u oči je vrlo važna u osobnom pristupu, znači kad se vidimo uživo, ali isto tako i na videu. I to je potrebno dobro paziti da gledaš u tom slučaju u kameru, jer kad gledaš u kameru, gledaš u tu osobu. Druga stvar je gdje se u stvari postaviti, gdje se postaviti u kadru, to jest gdje postaviti samu kameru. Ono što se zna dogoditi je da ljudi komuniciraju u video pozivima putem ovako laptopa i normalno uključe ovo, laptop ima gore na sebi webcam, normalno razgovaraju i imamo ovakvu situaciju. Andreja malo začuđena, jer realno kad gledaš neku osobu s te strane, kao prvo gledaš je od ispodu nosnice. Baš nije neki zanimljiv prizor, a s druge strane je što imamo slučaj
na koji se navikavamo od kad smo djeca, da smo onako mali i nebitni i ovi svi odrasli gledaju prema nama s visoka. I ako želiš ravnopravnu komunikaciju s te strane, onda to odmah od početka radi tog kuta da gledaš osobu s visoka je neravnopravno i naići ćeš, to jest ta osoba će naići na otpor, onako ovo mi nešto docira, neću ja to slušati uopće, ne želim možda ni surađivati s takvom osobom koja mi tako s visoka priča. Drugi slučaj je, ne znam, čisto da pitam, da li među vama ima ko da nije napravio nikad selfie? Ok, dobro, očekivano. Najčešće način na koji se radi selfie je ovo. I imamo već, izgleda ovakav početan slučaj, kamera je iznad nas. Isto kao da u ovom slučaju Andreja, ja kao osoba koja se obraća i meni se obraća osoba od ispod. Na kameri odmah druga osoba dobija osjećaj da smo maleni, da smo nebitni, inferiorni općenito. Znači opet ovaj odnos dijete, roditelj ili učitelj, učenik, što ovisno o tome ukoliko možda želimo nešto prenijeti ravnopravno, u tom slučaju nije dobro. Jer ta osoba nas neće slušati, jer velim, onda s te strane, kako smo tako mali, niski, će si misliti zašto da ovo sluša? Tu nekde onako nebitno je, nema smisla da uopće slušam, sigurno nema ni pojma o čem priča. Čim je osoba ispod, vizualno. Znači, kamera, ako je postavljena u tom slučaju iznad. Stoga je najbolje da je u stvari u ravnini očiju. Možete samo uštati sad. Da bi bilo čisto ravnopravno, čekaj, dođi s ove strane, molim. Radi mikrofona, moramo ovako. Da bi normalno ravnopravno komunicirali, sad komuniciramo u tom slučaju ravnopravno u razini očiju jedno i drugo, plus minus nešto sitno centimetara, ali kamera bi u stvari isto trebala biti na toj ravnini. Evo čisto, posudiš malo kameru. Hvala Jelena. Znači, sad da li je riječ o webcamu, da li je o mobitelu? Znači, negdje na ovoj razini kad se općenito komunicira s drugom osobom. Da nije ni previsoko, ni prenisko. Isto tako, ovisno o odnosu sa kamerom, ono što nećemo napraviti je osobi doći preblizu, jer dobivamo odmah ovakvu reakciju i ljudi znaju napraviti, nažalost, da se približe toj kameri previše i onako realno unose se u lice. To sami ne shvaćamo, jer nije riječ o uživo situaciji gdje je odmah do toga, ali stvar je u tome da bi trebali napraviti kadar, da sami sebe vidimo prije, recimo, samog video poziva, da se, kao što normalno razgovaramo, vidi otprilike do pasa slika. Znači, da se opet vidi gestikulacija rukama, svejedno da se vidi i mimika lica, ali opet ne preblizu i ne predaleko da ste onako točkica negdje, što opet nema smisla. Uz to, svakako bi bilo dobro, ovisno o tome kako se želimo postaviti više prijateljski ili možda odmaknuti od osobe, sami nagib svoj tijela. Jer kad nešto pričam prijateljski sa drugom osobom, malo se primaknemo. To. A ako ne želimo pričati, želimo pobjeći čim dalje, onda je ova reakcija. I to se također vidi na kameri, koliko god mi misli, ne, to uopće nije. Ne primjećujemo sami sebe u slučaju same kamere, u stvarnom životu nam je to jasno i to je ono na što bi se trebali
svakako koncentrirati prilikom video poziva, da li ovakvih video predstavljanja ili čak i selfija. Hvala, Andreja. I ono što uvijek volim naglasiti svojim klijentima prije fotografiranja, dobro se naspavajte, odmorite se. Taj dan kad je fotografiranje ili snimanje, dođite odmorni i bez briga. Jer općenito možemo mi sami sebi izgledati odmorni, ali neke onako stvari poput podršnjaka koje se istina mogu maknuti u Photoshopu, nije toliko problem, ali onaj grč u ustima, mala onako bora zabrinutosti, to se ne može maknuti i to se vidi u licu na samim fotografijama, ali i u samom videu. Ne vidim vrijeme, ali gotov sam. Tako da. Sad je vrijeme trenutno... Sad nakon mene, koliko sam skužio, odmor, tako da evo, vrijeme je za odmaranje. A nakon odmaranja ću tu negdje postaviti svoja neka ova svjetla, pa ko želi doći se fotografirati malo za uspomenu, neki portretić, bit ću tu u okolini. Hvala vam lijepo. Sanja, hvala na pitanju. Znači, pitanje je da li se treba fotografirati u svadbenom odijelu. Nema veze što smo si onako najljepši bili taj dan, najljepše uređeni. Dobro, ajde, budući da maleni postotak muškaraca ovdje, vjerojatno nije toliko pitanje odijelo ili možda vjenčanica ili neka bolja haljina. Ako je riječ o LinkedInu i poslovnoj mreži, u tom slučaju je najbolje se obratiti osobama kroz tu fotografiju na način na koji jesmo. Ako smo normalno u t-shirtu i tako inače funkcioniramo i došli bi na poslovni sastanak u stvarno tako se obuci, to je to. Isto se odnosi i na frizuru i na šminku. Ne treba u ničemu pretjerivati, nego gledaj na tu fotografiju kao na neki... O čemu ja pričam? Gledaj na tu fotografiju čisto na način da šalje poruku koju želiš poslati i na prvom svojem nekom poslovnom sastanku sa novim klijentom. Dakle, to je razina uređivanja, oblačenja koja bi trebala biti i ne gledati na fotografiju, tam je najljepša meni. Ta fotografija nije namijenjena tebi, nego toj osobi da pošalje neku poruku. Dalje, pitanja, ne znam za nekoga. Recite. Zanima me zbog naočala, kut svjetlosti i svi ove komponente. Znači, obično ako se slikam od gore, nemam to svjetlo u slikama, a ako se slikam iz bilo kojeg drugog... Znači, pitanje je bilo za nas koji nosimo naočale kad se fotkamo sa selfijima ili bilo u tom smislu poslovno nekako, jel? Imam problema da imam taj odsjaj u naočalama, a kad ga izbjegavamo, onda mi ili poza nije dobra ili je taj kut od gore ili tako, pa tu neku smjernicu ako možemo. Ok, nema problema. Kad se radi o naočalama i svjetlu, naočale su normalno ogledalo. Vjerujem da svi imate s ogledalima svakodnevno iskustva. I one odbijaju pod istim kutem svjetlo, to jest odraz pod kojim je dolazi. U tom slučaju malo sa strane staviti, uvijek bolje malo više staviti, jer naučeni smo kroz cijelu evoluciju sve da svjetlo dolazi od zgora. Sunce je od zgora. Ako nam svijetle od ispod nosa, vjerojatno ležimo i mrtvi smo. Tako da, uvijek malo od zgora i sa strane.
U tom slučaju neće biti odsjaj, ali ako se svejedno i vidi, ako su recimo prozori pa tu, ne može se to izbjeći, malo spustite bradu. I čim je, znači, ta površina spuštena, ovo svjetlo će ići ispod kamere. Tako da onda u tom slučaju nema odsjeja. Hvala. Molim. Koliko sam skužio pitanje za sve ove koji su bili ispred, ne moram. Hvala. Sad kad ste nas sve objasnili kako glava, kako to, zanima me zapravo što s rukama. Obično je tu puno različitih mišljenja. Da li ih prekrstit? Ne. Koji je vaš savjet? Pogledati kako prirodno staviš ruke. Da, ovo je obično problematično, ali ima ljudi koji normalno bilo kad onak zamisle se i tak stoje i tu nije problem. Tako da s te strane... Tu nije toliko problem da bi trebalo. Previše se koncentriramo obično na ruke i umjesto da samo gledamo na samu poruku kroz tu fotografiju koju želimo reći, onako šta ću ja sad rukama, diću. Staviš ih normalno u džep, ko ima džepove i hlače, da li negdje primiš. Znači, u nekom trenutku se uhvati svjesno onak što inače radiš sa rukama. I to možeš i mahat. Evo, možeš i mahat. Dobro, to je kod priče, ali općenito kad je recimo neka statična poza, ono šta se radi. Tako da evo, to je što prirodnije, tim bolje. Nekome može odgovarati čisto radi oblika tijela, neka poza i to, ali to nema generalno sad općenito nekog savjeta koji bi za sve bio isti i to onda se od slučaja do slučaja direktno na situaciji da savjet kakav bi trebalo poza, to jest gdje s rukama. Nadam se da sam uspio odgovoriti. Hvala.